Kao bomba odjeknula je vijest da su se pobjednice elite Sadam Anita Stanojlović i voditelj Red televizije Filip Đukić smuvali. Naime, dok su snimali live na društvenoj mreži TikTok, Filip je pokazao poljubac sa Anitom. Svi su čekali da vide reakciju Anđela Rankovića, Anitinog bivšeg dečka, a on se danas oglasio na društvenoj mreži Instagram. On je objavio sliku iz teretane i pokazao svoje mišićave ruke, pa se pohvalio 100 kila gorila, napisao je Ranković i dodao emodžin koji plače od smijeha. Podsjećanja radi, Anitu su nedavno upitali kako bi reagovala kada bi vidjela da Anđelo ima drugu devojku, na što je ona odgovorila sljedeće: "Ne bi me interesovalo da vidim Anđela sa devojkom, jer ja imam nekoga", rekla je Anita, naglašavajući da je bolje da se njen ljubavni život drži u tajnosti, s obzirom da se već opekla u prošlosti.